Sinibingelele siphinde sinamukele eMakhaya TV. Bafethu sibuyile namhlanje ngentsha sha ivideo ngihlezi nosisi la ozosibikela inkinga engicathe abaningi izobasiza kakhulu ngezinto ezenzakala emadolobheni bafethu. Ngezinto ezenziwa abantu abayibona bekwiposition yepower, abayibona benamandla yokwenza izinto. Bese begcina bedicilila phansi izithunzi zabantu. Usisi la uthena akazosixoxela ngenkinga ethi mayibe njalo sithemba ukuthi lapha emakhaya nizofunda nawe usewumuntu omusha ozoba aware mokhulu ukuthi masu usezingeni lobudala iziphi izinto ezenzakalayo uzofika empumelelweni khona uzothi mawungena kuzo ungene wazi ukuthi wenzani kanti futhi mawungangeni ungene wazi ukuthi izinto ezikanje zenzeka nomzali uzokwazi ukuthi iziphi inqinamba ezibhekana nabantu abasha abaphila kulesikhathi samanje kule economy yamanje kodwa ke sase lapho bafethu uyakhumbula ukuthi EasyBet neMakhaya TV bane partnership. Ithini partnership when uyajoyina using the link engizoyifaka la ngaphansi ubhale i-promo code ethi STHE STHE ngakuma capital letters ufaka u50 uzozuzani ke wena ngokwenza njalo uzothola i-voucher ka50 bafethu ngeke uyithole noma kiphi i-betting site 50 rand voucher uzothola ama spins ayi25 uzothola 150% bonus nge-recharge yokuqala mayengasuka nje uqala uku-recharge uvela ufaka 1000 bona bazobe sebehlaba ngo1.5 wena uzoyithola sonomalini no2.5 bese siyaqala siyawina ngeke uyithole indawo leyo promotion leyo uzothi njalo manje udlalile evikini thothi ubudlale ngo100 rand waluza bazobe sebekubuyisela back imali engango 15% wemali ade ubethe ngayo uyithola semathubeni ukuthi uphinde uqale phansi upush izibetha uzile kuzodla imali zabantu ke bezothi cathu sikhuphukeni sonke sibeni nemali EasyBet is the best ifana nawe lapha emakhaya qhubeka usubscribe ulike ucommente uzokwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi masenza umbukiso njengale uyithole nawe usemakhaya usekhaya lethu sixoxa indaba zomuntu osukeze silethela yena ngqo hayi ukuthi uzosixoxeza kwamakhelwane uzosixoxeza sestradini uzoxoxa indaba ama rumors akawezwe besho kepha uxoxa inkinga ethinta yena ngoba yini okuhlola amadoda kabikwa kanti nenjobe enhla iyayithungelwe ibandla mangila kulomndeni ke yiyo sungibonisile ukuthi inkinga anginazo cause siyasexazulula nezomunye umuntu inkinga zakhe incane lento izosiza phi ke ungayibulali inkinga iyakhulunywa ungavuki kusasa uthatha isibhamu noma ushave uyobulala lo muntu okukhozela inkinga cause uzogcina ubosha wandisa inkinga ade uthi usolve inkinga angingageqi amagula siswami bahlezi bengithethisayo mina ngiyayithandela ukukhuluma bethe wena azizile ngawe thina solalela inkinga yomunye umuntu sekukhuluma wena ukudlula yena sikubingelele siphinde sikwamukele eMakhaya TV. Sawubona bhuti unjani? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila nami. Ngibonga ukuthi uphila nazo inkinga azikakwenza ukuthi wenze into embi kodwa nje uemphasize ukuthi uyaphila yabo uvuke ekseni understand ukuthi ngiyaphila lokho mina ngithi ithemba lokuthi kuzo zonke inkinga engibhekane nazo namhlanje ngizoyinqoba kodwa ke siswami kungani sihlezi nawe namhlanje la Hey bhuti bengazi nokuthi ngize namhlanje noma ngingezi ngizokhuluma le story sami ngoba ayisiyangilimaza ngempela emoyeni wami into nje eyenzekile ngoba ngawutholi nje umsebenzi ngathatha izinqumo ezingaphusile so manje ke ngila ngizokhuluma istory sami ukuthi hayi angikho kahle emphefumulweni ngezinye ikhathi nje ukuthi ngathi nje ngayiphose wena ngeinqumo engayithatha yeah so ngoba ubone nje ngiyaqeda ukugraduate siyalokho sifaka ama CV bhuti faka nje yonke indawo hayi angibizwa ndawo hayi lokho nje kwaba kuhlungu ngizama ngifesa mekuthiwa kuyafaka ngikhona yonke indawo nama groupini yonke indawo ngikhona hayi ngibona ukuthi hayi angazi ukuthi kwenzakalani hayi ke yabo nje sihambele endaweni ngibone nje nawo social media ukuthi hayibo abangani bami abanye sebeyasebenza ade sifunda nabo sebenezinto abanye ima yabo baqhubeka nemfundo yabo after ama degree laba de siyenza hayi khona ko omunye nje omunye umngane wami nje sijwayele ukukhuluma nezinto yabo like nje catch up naye nje izinto zimhambela kahle because uyasebenza usebenza kamasipala so nami nje before bengihlezi ngi-apply kamasipala ngi-applya ingenzeki lutho ngoba ngisengishilo ukuthi nje akukhanya ilutho hayi one day ke esho ukuthi hayi friend lebe kusixoxa nje ezinye izinto ezideep mase yangitshela ukuthi ke you know friend into engathi ngakusiza angitsheli wonke umuntu but because ngiyakubona oxakekile uyabo futhi unalo lolu fufu ukuthi uapply kumasipala so wasangitshela wathi nje it's a secret ukuthi
khona umuntu waqhumana naye kamasipala and then wawuthola umsebenzi ngoba ngale ndlela engenza ngayo hayi uyabona ukuthi ngeke ngisizakale ngalutho. Hayi nami ke ngacabanga ngalolu daba ngitshela umngani wami ukuthi ngenze wangitshela ke ukuthi hayi no wahlangana ne big boss kuthi ama big guys khona kumasipala ukuthi nje hayi mulale naye uyakwazi ukuthola umsebenzi nje phakathi in yayibona leyo nto. So hayi nami ngahamba nje ngicabanga ukuthi ngenze noma ngenzi nami kanjalo engihoke up. Hayi ngabona ukuthi what the hell umuntu nje uhlezi mhlambe elala nabanye abantu abangenze lutho, so what could go wrong nje just one person nje kulale ngitholela umsebenzi after that. Hayi ke umngani wami ke wangiqhuma nalo big guy wakamasipala. Hayi ke sethe ke yonke into naye nje uguy engithembise nje yonke into ukuthi nje hayi it's just a fast process, so exchanger sibonane nje sixoxe ngimnika akudingayo nami nje ngi-in kumasipala within a month, ngeke nje kuthatha isikhathi eside. Awu nami ngibona ukuthi hayibo isikhashana esincane ngayo nje umuntu usezoba nje sizogqoka izinto zamasipala yabo nje abe ghost yabona nje hayi ngathi to hell with that ama-morals athi ama-morals ngoba eceleni manje umsebenzi vele sengiqashiwe ngangise lokho ukuthi hayi vele sengiqashiwe ke la. Hayi ke kuhambeke siye kokuqala angifuni uqamba amanga kokuqala ngangishaya uvalo kwangempela. But lokho ngitshela ukuthi you know I'm doing this for my future. I need this job because ukusokola nje nabazali yabo nje akukho umuntu osebenza isiphila ngegrant. Ngithi ke hayi let me just do this. Sikwenze the first time ngibona ukuthi nje angikho kuyena, there's no connection, ngi-cold inside. Hayi kwenzeke kufanele kwenzeke. Hayi engithembise ngempela engikhombise nginami siwabone nje ama-post ethi hayi okay ngoba uzochuza le hayi you are sorted yabo nje laba ba-month end awunawo phakathi for sure. Hayi nami ngithembe kodwa still kube ne-guilt nje ukuthi oh God I slept with this person, but kodwa ngibe nethemba ngoba ethi nje awu month end yabo nje ithina sisongena ekuqaleni kwenyanga nabanye abangenayo, so nje ngaba nale hope. Hayi sengiyabona kuyasondela wathi ngoba vele uzongifonela sekuyasondela. Hayi akukho kholo kumlisa ngize efonele mina ngithi hawu sabana ubhuti ubani lo, ngisho ukuthi ngubani. Hayi esho ukuthi hayi usanenkinga kancane khona izinto ema-delayed and benze auditing or something angazi kodwa emva auditing yonke into izoba right uzokwazi ukuthi engisethele. Hayi ngingabi nankinga ngimlalela ngizwe mase ngitshela ke futhi ukuthi hayi nanka amanye ama-post asephumile ucela futhi sihlangane ukuze le sengizochuza kulawa ke manje ngoba because i-audit yami lokhu nje yam-block at that time. Hayi ke ngithi okay shuthi kwakunje khona shuthi ngampela uqinisile lo guy othi because nesempilweni kumele uzame yabo mhlambe khona into eyenzeka. Hayi ke ngisuke ke siphinde sihlangane futhi la sijwayele ukuhlangana ihotela nje el-tops yonke into nje i-tops khona. Hayi sikhulumeke ukuthi ayisho nakhona futhi ngizoba right ingabi ne-worry yabo nje engikhiphe khami yonke into engibuza ukuthi do I want yini champagne engifuna yabo nje engispoile khona ehotela kube mnandi enze lokho engikwenzayo. Hayi hambe ke sesiqedile yonke into. Hayi phinde kuthule futhi Ngixolisa ukuphazamisa sisi wami. Manibuyele ehotela kwesibili ngifuna uku-understand lokho enikwenzayo ukulala futhi. Yebo ukulala kodwa nje sekukhona nokunye izinto angenza zona ade singazenzanga ekuqaleni ngathi nje seku nje more sexual manje ngenye indlela akusafani nakuqala. Hayi ngithi mhlambe okay this is the way mhlambe ikona la sesisettle deal for really ke manje and then ke ugoduke ethi hayi uzongithinta. Ngiyaqolisa ukuphazamisa sisi wami.
Into ebuhlungu mbukeli lapha emakhaya eSouth Africa sinama graduates amaningi. Nami ngelinye layo. I know the stress ukuyo-apply kwamasipala. Siprint ama-CV, sibamba ulayini, sigcwalisa imigqomo, ama-CV ethi agcwala i-dustbin. Only to find ukuthi abantu abaqasha kwamasipala they use their power ukulala nabantu besifazane. Kwabesilisa babakhokhisa imali. Ngezwe isimanga mina ukuthi mawufuna kuba uthisha eSouth Africa ukhokha 20,000. Into esiyenzakalayo right now ukuthi na teaching sekwakhokha 20,000. Should nabantu besimame kwa teaching I'm sure ukuthi nabo sebayalalwa and I'm sure ukuthi endlebeni zami nasefonini yami nakuma email so sithola istory one day so uthisha kuze athola umsebenzi walalwa and kwamasipala it's common ukuthi osisi bethu bethi balaliwe kuze kwangena sekuze kutrend ukudlalo ngakho ku social media kuthiwa sitsheleni ukuthi kulalwa nobani kwamasipala kuze singene lo akusi joke akusi trend is something that is happening for real. Angeke ngikujaje siswami mina ngokuthi wena walala kuze uthola umsebenzi because egcineni mangakujaja angiyazi situation yakho and I know I pressure yakule community esikuyo if you are a graduate. Everybody is expecting ukuthi usebenze uthenga imoto. Uma ufeyila lapho you are example ukuthi nabo bani bafundile they can't do this they can't do that. Uthola umuntu oziphantelayo njengami akwazi ukuyihlanganisela leyo mali ayihlanganise ngenyanga uzogcina enza ngayo example lethi ungangitsheli ngemfundo mina ngiyakwazi ukwenza malini ngenyanga obani bafundile abayenzile and that thing iyabulala physically and psychologically emotionally internally iyakubulala umuntu omusha ama society agcwala njengento nje bese kuba khona abantu abathatha that advantage belali nosisi bethu. Ngiyafisa ngabe ngokubuza imibuzo eminingi ukuthi kwenzakalani why but ngifila ngathi ngiyasaba because this thing awubhlungu ukuthi mina sengiyazi ukuthi which masipala and you expose such things uyafa because bangaba mafia at some point but ngicela ukubuza kuwesisi wami ukuthi angifuni ukubuza ukuthi why wakwenza why wakulala. I understand ngumuntu wase South Africa ngumuntu omusha I understand the way izinto ezenzeka khona because sometimes sibuza imibuzo engathi asazi ukuthi kwenzakalani eSouth Africa but since ususibhalela what is it lo wena ufuna ukuthi yenzakale njengamanje? But mina nje ngifuna ukuthi nje ngim-expose lo because we fraud yabo ngoba akakhiphanga to isithembiso sakhe kumanje ngoba ngize kule show angisebenzi ideal bese ina akayifulfillanga shuthi nje bangaka abanye futhi abenza kanje njengami nje kumanje sengisaba nokuya eclinic ngiyoyicheck ngoba angazi phela ukuthi ngeke ukuthi phela yimina ngedwa fanele kube ukuthi khona nabanye ngoba lo muntu enemali shuthi nje sibaningi manje nje ngize kule show ukuthi nje ngicela nje usizo le counseling no also ukuthi nje ngazisa abanye abantu abesifazane ngalelo daba kuze lebegweme lezi zinto nje ngoba usungayithola uthola izifo and ngoba nje angazi nami ngoba ngize la mhlambe nje uzoyibona lento mase ethumela abantu bakhe angazi noma nje ngisazophila yabo nje yonke lento ngicabangile ukuthi ngize noma ngingezi la. Engakuthembisa khona ukuthi uwenze kahle kakhulu siswami and sokufihla that's why negama singalishongo. Omunye umuntu uzoyibuza emakhaya ukuthi why ningasho igama lomuntu nomasipala asebenzela kuwo. Abantu abenza ifraud ave behlakaniphile. Nizokusho manje ayibone eqala ivideo then uzothola uthola ama-summaries qala because if you can listen la ayikho rape. Uzothi uthi uvuka sesiyaboshwa semakhaya TV esethi or definition of character or what akuthi kwenza ukuthi mhlambe ngakuyinani we can defend that kodwa uzobe senza sure ukuthi uyaziprotecta whatever esifuna ukuyenza asikhona ukumcathamela kanti la somnyeka nje singamusho la khona sokwazi ukuthi simbambe kahle ngqi ngalendlela le angeke akhole nokuthi ushaywe yithi ushaywe le video ngalelo langa le video la yobisivela usisebonakala in a court of law ngoba
ama-scammers ungayitshela ukuthi bagcina ngokuskema, bahloniphe ngalendlela nje esimanga and bahlezi begadile ukuthi khona umuntu ongaba exposer. Babona isayini eyodwa ukuthi uzaba expose is either back eliminator or basebenzisa ipower yabo yemali ukulwa nawo through umthetho. So nje inkinga nje ngiyafisa iphela, kodwa ngiyafisa nawe sis, nawe bhuti, makuthiwa kuyaqashwa. Moqala wena uthi uzowudizela lo msebenzi. Ngicathi uselfish. Moqala wena uthi uzolala nomuntu okulalwa naye ukuthi uthole lo msebenzi. I-competition at least ngabe siqashwa sibaningi ukube i-competition ifair. So sekwasebenzisa ezinye izinto ezi-beyond la South Africa. For example, la South Africa kuthiwa kufuneka umuntu ono matric. Degree will be added as an advantage. Uye wena une degree une honors une masters. Ungabizwa na ku-interview. Where is that advantage? Angikho kuleyo topic, ngiyazwela ngeke ngiyiwine. iSouth Africa sezaphila kuyo. Kodwa usisi sizozama ukuthi simuse kuma counseling ngoba eshithi ufuna i-counseling. Umjita sizozama sim-expose ngendlela e-right. Ngoba masingathi sothi i-manager kwamasipala yakupho sibani ohlala endaweni ukuthi ohamba ngemonto enje, lokho thina sesiyilandela ukuthi sikhokha ama-million. Nathi sisafuna ukuba nawo ama-million, asikakabi nawo. Kanti ngawakhokha masingaqhamuka ngenye indlela e-right. Engakusho bafethu ukuthi siyabonga kusisi, sibonge isibini sakhe ukuthi ekhulume ngoba omunye engathi yihlazo ngilime ngilalena ngizofana nakho. But egcineni kuyamlimaza because ugaya akasayenza into okufanele ayenze. Akasayikhokha imali. Hayi manje la asamfaka usise emsebenzini. Bafethu ningakhohlwa njalo ukuthi lapha kwa EasyBet ni join ngelink. Manje ngawujoin bafethu EasyBet ningabet ngo-EasyBet. Shuthi ngesawenza lama video because mangafala i-camera le ngizoyithenga ngani mina because EasyBet uyanginika imali. Bafethu angifuni ukukhuluma kakhulu. Ngicela nihlale emakhaya nethezeke, ni like, ni subscribe, ni share lama video. So lokho sinilethela ama video nje, niqhubeke nisibhalele abasibhalelayo, email address ngiyayishare, inamba niyazazi 063 255 4738 nala screenini uyayibona. Engakusho nje ukuthi usisi uzolithola usizo le-counseling. Kodwa umjita ekugcineni umthetho ofanele uthatha indawo yabo. Siyabonga.